الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين 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 يا رب العالمين. musidɓe julɓe tedduɓe, ado en natande hutuba meɗen on inchallah. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on e hoore o mimbar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, mimbaru tedduɗo. yo Allah on yaafo dendagal mawɓe ɓen fatiɓe ɓen. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala e hoore o mimbaru tedduɗo, jogiiɓe andeji e nawnaje foppo yo Allah on ittu. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on tororamo inɗe makko ɗen fo e sifaji makko ɗin. yo Allah on yaafo alhaji Usmani Balde Fatako Salluha. musidɓe julɓe tedduɓe, mayde ɓeɗo kadi ɓeydi kala haanu wawɗo wajitade. ila min mi mandi e duuɓi an ɗin, hari mi yaari sifa nde fatunde ɗo. kono jaka jawdi luttinta e aduna, jaahu luttinta, teddugol luttinta, laamagol luttinta e aduna. jaka hay hunde ala ko luttinta goɗɗo e hoore o aduna. a moƴƴiraari fi ya luttu, a boniraari kadi fi ya luttu, a labiraka fi ya luttu, a kaniraari fi ya luttu. ko halaqal mawta wal hayat, foppo ko be yaha. si wona ɗum, si ɗiɗo no luttinayno, no gasa ɓeɗo yahatano. yalla okku en enen kadi battane moƴƴo. si goɗɗo fatike wanowa ɓeɗo fof du'anike mo, ko innaka hadisa heɓi mo ko baɓe 300, nokkugo 400, nokkugo ɓe inni 3, ɓe sirkanta Allah. ɓeɗo ɓanti juuɗeji mum wulli e Allah. yo Allah yaafoma, Allah yaafotoma, haysi tawi hino woodi ton goɗɗum ko ɓen ɗon ɓe andano. sikki ɓeɗo ɗo ko wawi andude ko du'aniɓe ɗo wo ko kanko subhanahu wa ta'ala. ko ɓe heɓi ɗo noon ɓe ɗaɓɓu ɓe yangani. enen kadi yaka seede meɗen. man amila salihan ko fali nafsi, wa man asa'a kadi fa alayha. kala golluɗo ko moƴƴi wallahi a gollani hoorema. siko aks muɗum kadi wallahi hay hunde yildetota ko sina e hoorema. kono musidɓe julɓe tedduɓe, e yii ɗum ɗo fof, o jaahu ɗo fof, o teddungal ɗo fof, ɓe juulama hanki Konakiri, ɓe yalti Konakiri e galleji maɓɓe ko ɓe yiltitotako e Konakiri aduna. ɓe hewti to yi ka ɓe daña, ɓe yaltay ɗon kadi ɓe naato e galle maɓɓe sakkitorɗen ko ɓe yiltitotako fata ko aduna. enen ɗo kadi ko ɗum ɗo woni ko habbiɗen. ko hande ko janngo neɓa ma yawa pellet ko yo neɓu ha neɓan yilto neɓa ha tawo yemɓe. wona yo neɓu ha neɓa yiltoɓe arta ɓe tawtay. enen kadi noon ko honde tuba goto e meɗen anda. hande ko 9 suumaye. ɓe hoori duno ɗen goro wani hikka en hoori daari. ɓe fuɗɗo duno ɗen suumaye on kadi wona enen e maɓɓe kadi jaga timmintino da suumaye am. enen ɗo kay ɗo fof ko hombo e meɗen andi si tawi timmoyay suumaye on, hay goto anda. ɓeɗo ɓe fuɗɗino suumaye on, kono tawi e liste windaɓe ɓe mayay e nder 2023 inde maɓɓe hino tawa ton. hande kadi enen ka woni ɗo ko hombo e meɗen andi si tawi malakul mawti on jonnaka inde muɗum, mo be meɗe wakkilo yangano fi ko tawoyta. aɗo mi natande hutuba on, moƴƴereji fi maɓɓe ko wowla kon wattanen hakkil mum moƴƴa ka ittugol sadakaji.
alaji madi wen ɗo ɓe daroto ɗo ɓe sonka ɗo ha fi sabilillah ko manteten emba ɓe cabaɓe no itta sadaka wallahi ɓen kadi ko aljanna goye faala enen kadi ko aljanna faala ɗen sen torike wano ka juulirde meɗen ɗo no heewiri ɗo ni ley e dow duhiɓe e suddiɓe e nder lewru suumaye en torike ɗo e ronkiɗo 3000 euros haray darten hoore men musidɓe sen en ɓeetoliɓe nder ɗo fewdo ɗo sen waɗi ɗo joni synthèse en suɓi ɗo en siwiti ɗo en heɓay ɗo ko fanɗi ko fanɗi moko baɓe nogayo hara ni 50 000 euros ɗum dérangeataɓe ma valeur honno immobilier ko ɓe jogi hara ɗum hino ɓuri ɗum koko accata e hoore o aduna a yadata e muɗum laakara ɓe fatiɓe ɗo ɓe no marino jawdi ɓe fatiɓe ɗo heɓi jahu heɓi teddungal kono ɗum fof accama hande ko wowlete ko fi ko ɓe darni fi nde juulirde ala kay wowlede fi hectare ji maɓɓe e duplex ji e village ji hay e hunde e otoje enen ɗo noon si darama ɗo fi sabilillah nane de ko wone wolde kon woya waɗir fi Allah ko tawoyta ko nyande hewtanma ka hewtani ɓeɗo mi sikki ɗo e basen ji labaɗi dare basen mo ɓe ɓorni no nyande investir on waɗa castade kono dare koye honɗum ɓe sakkitori koye kasangihum simple koye kumɓe waɗa ɓe waɗa e kesuwal ɓe ƴewata e avion koye ambulance simple har hay ka julle ala teddungal ngal fof jahu on fof duuɓi ɗin fof cellal ngal fop tawata ko ɗo woni ko sakkitorte enen kadi noon ka juulirde meɗen ɗo en toroto ɗo ñande jogande ma go'o suumay ha ñande inna 30 hara no heewi ley e dow duhiɓe e suddiɓe se ronki naadugol ɗo 30 000 finde juulirde ko ɓuri e fanɗude haray darten hoore meɗen ka sadakaji ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis wo kullum ri'in kala neɗɗanke riwaygo ɓe ni wo kullu abdin kala jiyangel tahta zilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuqda bayna libate nyalama darga si daro yama nange nge yowtama ha hewti e hoore ko e meɗen lutti hakkunde men e nange yeru embere cuɓal ko yeru embere ko ittaynoɗa sadaka kon ko ɗum ɗowdinoytoɗa nde ñande jonnon se landike ɗo joni alaba ajimadi e wonɓe moɓande en ɗo ɓen ko jelu heɓi hande ko jeenayi suumaye on tawa darten hoore meɗen gonga ko oustaz ba yewtata ɗo ko si innama ɗo joni parcelle hino yalti ka hoore laawol kabele ɗa magasin ji ndayi ma jowi heɓoto ɗon ko goto pettonta ɗo kollum miɗo faala ɓe inna ko jelu ko 100 000 ko 150 ko 200 000 bo mi jonnima taw 150 ɗiyam yoɓe joɗi ɗo e faɗɗi janngo musidɓe julɓe nafatama hay e hunde ko nafay ma kon ko sa ardinani hoorema ndaare koko jooɗi ka nder jamiu ɗo fab tawata hara mbuɗu ma hino e nder ɗum ɗo ko julɓe ɓe woni e naftorde ɗo ɗum ko fierté ko teddungal wonandema ko moye woni yiɗa ɗum tawata ɓeɗo fof ndara tawa hiɓe arde ɓe juula ɓe janga qur'an ɓe insino ɓe juula ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam hara ko an woni sabu ko an darani ɗum ɗon ko an finance ɗum ɗon ko ɗum goɗɗo ɗaɓɓata wawo ɗum ɗo ɓe ni wo yatba'ul mayyitu salas en ɗo foppe mayay ko piiji tati woni ko ɗowtayma ɗowtete hon ɗum golle maɗen jawdi ma ndin e yimɓe maɓen e nder leereji ɗiɗi ma tati ɗo haray jawdi alaji Ousmane Salluwande yiltike goto e men jaɓata ƴettugol jawle ko e marno enen sorriden e maɓɓe ɓay kamɓe yangini waɗano ɓey ngure nden ko wona wullede fof atna on wulli fof goto waldata e maɓɓe ga nder gabru to no gasa ɓiɓɓe gol susta hay tippagol fi leldugol ɓe wallahi woɓɓe susata ko honɗum ɓe waludata ton ko golle maɓɓe ɗen pet ko ɗowtuno foppo yiltoto bimbi nden ñande ɗum haɗay ñaame wallahi ñaame haɗay ɗane wallahi ɗanete wallahi hayka nder berɗe ton hatta téléphone ji ɗin jaabe no gasa on fof on heeɗi ko feƴƴi kon ka meɗen Faysal hanki ko feƴƴi kon ka men Faysal hanki tawata no hulɓini inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah sanzan en lagine wallahi be sanzen hoore meɗen to juulirde ɓurde mawnude nden e nder lagine mboko baɓe jeeyaɓe ɓurɓe teddude ɓen e nder lagine tawata ko ɓe woni ko faati moko ba ɓurɗo jaaɗum tawaɓe ɓurɓe teddugol ɓurgol jogagol gandal
hiba tawa e ɓurɓe jogagol gandal inata kamɓe to hiɓe ɗuuɗi ton docteur mouhammadou woni woɓɓe hino seeni toon tawi ko fi juulugol ngol tawata woɓɓe kay ko waway moltingol ɗon téléphone maɓɓe yaada e muɗum subhanallah ndaroye ka info on yiyay toon wonwa ɓen ɗon noon karama koɓe tawata ko ɓe mawɓe men ɗo woni ko faati e nde juulirde men ɓurde mawde ɗo tawi ko ɗo goɗɗo kañum yahata wujja ɗo profita ɗo inna weltike toriki allah yo allah on sanso en enen laamateri ndillagine okkora e lamɓe fewuɓe nunɗuɓe kadi huloɓe allah kono ne laaɗo no maaki kamata kunu yu walla aleykum no wa'irɗo wo lamɓe araɓɓe ngay ko non wa'irta e hoore moɗon si tawi enen feƴƴuɓe wo ko feƴƴuɓe wullante haray hino hulɓinani en toriki allah yo allah okko e mbattane moƴƴo dendagal mawɓe men faatiɓe kesum e kiɗɗum ha hewta ɓe sakkitiɓe ɗo ko tiraɓe alaji en ɗo alaji ousmane sallu yo allah yaafo dendagal mawɓe men faatiɓe allah watta en tawroyɓe hersa allah enen kadi wata en yoɓo hersa si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe hutuba an on himo yiilo e toɓɓe ɗiɗi toɓɓere aranere nden ko sahabajo goto e sahabaɓe ɓurɓe mawnude ɓe wonnoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni wo ñande ɓo min e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min yaltidi groupe min yalti sete yagal voyage ɗum ko hombo noon ko sahabajo wiyeteɗo Muaz bun Jabal ko filli hadise on ko imamu Tirmidhi bi sanadin sahihi an Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qala wo kuntu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin ɓe yaadi e sete yagal fa asbahtu yawman qariban minhu ka sete yagal toon no ñande goo no weeti tawi himo ɓadodiri e nelaɗo moƴƴa yimɓe ɓen no ɗuuɗi ha kono nde ñande weeti tawi kanko e nelaɗo hiɓe ɓadodiri kaɓe ɓadodiri ɗon wa nahnu nasiru tawi hiɓe seppude seppa ɗon ha o profiti o wari o ɓadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay o ɓaɗi keɓe o innariño en kaarijo dey ɓay o ɓaɗi keɓe kadi o wowlaare inde goɗɗo fa ɓultu mi wi ya rasulallah ko ayyo nelaɗo allah ndare ko mapinnoɓe kon enen kan ndaren ko mapini en kon hande wo akhbirni mi turike ma yeetolan bi amalin gollal yudkhilni l janna wa yubaidni anin nar mi faale a yeetolan gollal naɓay ngallan naaduya ngallan aljanna woɗɗintinala yiite jahannama si goɗɗo ɓadike mawɗo ko yo profitu mawɗo no jogii piiji puyka sala makko ko tawata ka windaka si o makanari en o yaada e muɗum si goɗɗo ɓadodiri e gando yo profitu himo hoore nen no heewi tew si ɗum ɗon ƴettaka o yaada e muɗum hettorta doole o sahabajo ɗo ɗum ka ɓadodirno ene laaɗo o inni yeetolan gollal moƴƴal ngal mi gollata naadoye ngallan aljanna wayu baiduni anin nar ngal woɗɗidina lam few e natugol yiite jahannam ɓay o landike ɗum ɗo taw nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hon ɗum wo laqad sa'alta an azim he Muaz a landike ɗo fi hunde mawnude non ko naɓay ma aljanna woɗɗintinama yiite jahannam o landike fi hunde mawnude kono noon ɓe yini wa innahu la yasirun ala man yassarahu llahu alayhi kono noon ɗum hino newani kala mo allah on newinani bi mana hino metti waɗugol kono si allah newinanima a taway hino weli waɗugol on say Muaz kanko landiɗo on tigi wanni ɗo jaka o landike ko mawni landaɗo on ko ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon fow ko ɗo woni ko landa oɗo hino innino mawni fimum hino satti waɗugol Muaz ɓurti mapade o inni yeeto lan tu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo yeetimo piiji jowi enen kadi mandi toɗen ɗi moƴƴa wosa waɗi ɗin ɗon a natoye aljanna woɗɗitoɗa yiite jahannam yo Allah okku en aljanna danda e yiite jahannam go'o wo ta'budullaha wala tushrik bihi shay'a wo mi torike ma jeeyima rew Allah hara a sirkanari mo hay e hunde wata kafidu mo hay e hunde ta barkino e hay e hunde ta loto nasi wata waɗu piɓol wata waɗu bakalol wata yewndaro hay hunde wawama heɓude sina ko immori ka Allah subhanahu wa ta'ala lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wo jogo ɗum ɗo buygoy hino rewde Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun buyno ton no rewde kono hoore ko woni rewde kono no sirkanorde Allah kadi Allah falaka ɗum ɗo ko ɗum won toɓɓere ara nden ko yen eto rewen Allah hara en sirkanari mo wo ɗiɗi watu qimu salah
mi toriki ma mi jeejima ñiiɓu e julde leere juuleteɗon eno juulirte non timmina ruku e sujuudu e salligi hara leere sa e juulteɗon ko Allah faala ɗon ko ɗon juulata waasi inni woni ɗiɗi wo tati on ko honnum wa tu'tiya zaka mawdu khutba men on ko fi zakka on wo itta zakka si tawi Allah okkorima jawdi hanandi ittanede zakka en ara joni yeeso wo nayi wota suumo ramadan hora lewru suumaye si suumaye ari tawima a nawna a setaki a wonda e ella wona anje sonnajo wo horu suumaye balɗe noga e jeenayi ma balɗe capantati sa ari kadi ñawlagol yoɓitoy so suumaye feƴƴi addo oya suumaye artoyɗe on ɗo woni nayi wo jowi on honɗum wata hujjol bayt in istata ilayhi sabila hajjoyaka suudu Allah si a heɓi feere nde wotere pettu woni farilla wo ɗiɗo piiji joyi wo sa waɗi ɗiɗo a natoyey aljanna woƴƴitoɗa yiite jahannama yalla okku en aljanna musidɓe julɓe tedduɓe o wi wo wa ita'u zakati sababu min asbabi dukhulil janna ittugol zakka no tawa e sababuji ko okkata goɗɗo aljanna angal ittugol zakka no tawa e sababuji ko meƴƴoyta goɗɗo nder yiite jahannama o beno yo ndaari hoore muɗum ɗon a itti zakka jawlimani ita'u zaka sababun min asbabi dukhulil janna wa man zakat sababun min asbabi dukhuli kannar wal iyaz billah oɗo woni yewtere meɗen nden hande inchallah imamu tabrani kankadi o filli sifa o hadis ɗo bi sanadin hasanin an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam oɗo kadi o wiwo khamsun man hafaza alayhinna ma imanin dakhala aljanna wo piiji jowi sa reniki e majji a reniɗi wondude e gomɗinal wo a nata e aljanna o wi honno wo man hafaza ala salawati al khams kala o reniɗo e waqtuji ɗin joyi ala ko Allah ɓuri yiɗude ɓuri juulugol waqtu on hara koye leer makko goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ya rasula ayyul a'mali ahabbu ila Allah golleji ɗin fop ko honɗum Allah ɓuri yiɗugol nelaɗo maki wo assalatu ala waqtiha ko juulugol e leer oyni si ɗum ɗon feƴƴi ko honno wo birrul walidayn ko ɗiggangol nene baba ɗigganaɓe ɗoftoɓe yankinanoɓe teddinaɓe no alhaali maɓɓe wayri wo ko ɗum woni résumé karama ko ɓen hiɓe feewi hiɓe ɓoyli hiɓe laba hiɓe kaani hiɓe moƴƴi hiɗon feppi aqida on feppa ko sunna yanke na sunna yanka no ɓe woniri wo ko ya teddimɓe ñamminaɓe holtinaɓe ñawdaɓe honnaɓe nananaɓe fodde ɓe yamirari ma yeddugol Allah alhamdu wa shukru lillah mawmen ɓe yamirta yeddugol Allah ko ɓeynata sa juulata wata a neldan mi falaka ngel ma iman ɓuray ɗo tawhidi ɓuray ɗo ɓe inna awa sa yeyita wujji wata fenu wata jetto juulu nani si a andi a juulata mi falaka ngel ma hatti hande gadi goɗɗo nyande o reni e julde nde wo julde nden tabiti e makko wo julde ma nden nde jaɓa wo a watta ko boni hande gadi dalil meɗen Allah no daliga deftere makko wo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wo nde julde dey sa juuli nde jaɓama nde regili nde haɗete e kala pankare e bone e jeeno e kala ko wiyete bakkato karamokojo goto o wi wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala salata lah wo kala neɗɗo wonɗo e juulude wujjay jeenay fenay jattay kansay toñay wo yo andu julde makko nden nde jaɓaka taho ñande nde jaɓa wo nde timmi wo wano Allah faalirano wo ɗi piiji ɗo fof o waɗata sa yi goɗɗo tawi himo concentré net himo juulude haray yurja minhu khayra haray himo jortana ko moƴƴi kono sa yeyi goɗɗo fijirta juulugol ngol few ɓe inni sifa ɓeɗo ko woɗɗiteteɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo al ahdu allazi baynana wa baynahum ko tarku sala ko woni hakkunde julɗo emo wona julde ko accugol julde nden faman tarakaha faqad kafar kala accuɗo julde juulata sen suusi wowlugol e sen suusari ko kefeero riwaya go ɓe wini faqad ashraka wo haray o sirkani Allah jon noon dar ɗon hiɗen aybina ɗo goɗɗo fi o horari suumaye kono en wonday ɗo e goɗɗo di premier au 31 en yiyatamo ka jamiu si haaju makko yani ɗo kanko ɓurete teddinede en comparata c'est incomparable hakkunde suumaye e julde suumaye e julde ɗum eɓɓodira few yiida yaada ɓawa wonde julɗo ko ya juulu ko goɗɗo inana julɗo ko so juulay so juulata wona o julɗo
farillaji ɗin fop majji ko anduɗen farlama e hoore mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗi fof kaka leydi ɗo ɗi farla si wona julde nden nin noon ko jungo e jungo hakkude Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay Jibril wonari wasita intermédiaire hakkudeji maɓɓe goɗɗo no yeeba o juula tati o acca gotum aɗo ko sabu golle ɗen mi wawari hettade ko sabu ɗum ɗo a ƴettino contrat an e Allah subhanahu wa ta'ala yeeba contrat on jaɓa contrat bani adama o fama za taqul li rabbik kono wiyta jomma ala ko karamogojo kaafi nanama ɗon feƴƴinira ɗo ko sama kala ka wonɗa wo wonɗa eto juula fattaqullaha mastata'tum hule Allah no wawi to heɓirde o profite ɗon juula a anda accugol ngol ha hewtitoya hiɗa mari garanti a hewtoyega suudma si rendina homo ɓe mari on garanti wallahi goto mara garanti hiɗa wawi yaltude ronka hewtitoyde hiɗa wawi hewtude ronka yaltoygol a yahoya inna Allah ko ɗum ɗo hannomi juula Allah inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi addirare on hoore aduna sina fiyon rewa a rewi goɗɗum ngo acci ko Allah wiwmako kon ka bonnuɗa compte ka sa andi tun a bonni contrat an e patron ma o conséquence on a ƴettay ko noon kadi sa bonni contrat ma o hakkude ma subhanahu wa ta'ala a ƴettoy conséquence mum ɗum kadi musidɓe julɓe tedduɓe o inni oɗo ɗi piiji ɗo joyi wo wata suumu ramadan kono noon ka juulugol ɗo go'o taw ko ala wudu'i hinna hara salligi on himo timmitis a yehi woɓɓe no salligoɗo a tawa si kay payko woni salligade hakke hara ko hawji si goɗɗo yehi salligagol haray ko e nder dewal o woni ɗuyto haala kan si wona hara ko be wowla tun kono musidɓe o yaafoto moko baɓe tedduɓe teddirɓe diina sa tippike ka salligete ka juulirde meɗen leyɗo a sikkay ko salde sinima wonto hara hitoji ɗin ko woni towde ko ɗo go hiɗa e hurgo taw ɗiɗi hiɗa e hoore dewal ko wowlata o ko wolta a wowli ha a naati hiɗa salligade salligagol ko ɗum ɗo woni code on fiya téléphone an e Allah subhanahu wa ta'ala ka meɗen lagine ko 224 joni noon sa falama juulugol ko be salligoɗa si salliga on timmari ko honno julde nden timmiroyta sa ari salligagol haray hiɗa e hoore dewal moƴƴin salligi on bakkatuji ma fo yaafete tere ɗen fop majje kala ka salligi o memi haray yafama joni noon hiɗa wowliraɗa labaka tawaka e needi julɗo si a naati ton wonu hudbe hudo wonu deeƴu ɗoftoɗa anda hiɗa salligade fi rewgol taguɗoma on ɓurɗo mawde e ko mawni kon fof taguɗo ko taga kon fof jeyɗoma waɗayɗoma kala ko faala eno faalira e sayi mo faala hara o landota ko hay e goto yo onti wonu deeƴa bi hudu ko ɗum ɗon haani ko ɗum ɗon l'islam o wi'i mi anda noon enen ko honɗum waɗeten hara o yaafoto so yewtere nde satti wa ruku hinna timmina ruku on kadi wa sujudi hinna e sujudu on wa mawaqiti hinna e leere juuleteɗo on kadi naynugol tun mi juuli l'essentiel ko yo juule tun la an e patron ma so waɗi ɗo contrat a fuɗɗoto e 7 heures du matin homboye mi yahata fuɗɗo e 5 heures hay e goto par ce que haaju patron ala sa fuɗɗoyke e 5 heures so waɗi contrat on a fuɗɗoto e 7 heures homboye mi yahata fuɗɗo yo e 9 heures an e patron ko ñande wotere sikki tun hara yon haɓi hande ka Allah kadi innima ko o leere ɗo juulete inna joni on leer ɗon a hettota ko fi honɗum honɗum jokkuɗa ha ronkuɗa hettagol contrat ma on an e Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe mi toriki Allah yalla hokke battane moƴƴo woɗiɗa ɓum ko wata suumo ramadan hoora suumaye kadi ko wolɗen nanen kon hajjoyaga suudu Allah si a heɓi feere jowa ɓunkun ɗo ko ɓe addi ko sa itti zakkan wo tayyibatan biha nafsu hara ko ɗum woni ko laɓɓinirta wonki makin fittandu matum jowi ɓe inni wa ada'ul amana totta kadi ko wiyete kon hoolare ɓayɗon nelaɗo maki ɗum ɗo qalu ya abadarda ene ko honɗum woni tottugol nde hoolare ɗo qala abadarda yo wi al ghuslu min al janaba ko lootagol immorde e longal moko ba fuu moko ba no hani contrôle de hoore muɗum si fini anda si longal waɗɗakima goɗɗo no wawi hoyɗitade o hoyɗito o yiya himo renda o fina o tawa o yaari ndiyam longal waɗɗakimo goɗɗo himo hoyɗito o ronka yiwde ka toyngol few o fina o tawa ndiya yaltiye makko longal waɗɗikemo oɗo noon so juulidi e ɗum ɗo tawata o lootaki longal haaju Allah ala e ɗum ɗo ko dewal ngal taw ko adingal fuu ko be wona hara hiɗa laaɓi pos laaɓa pos taw si daroɗa yeeso Allah inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mo laaɓi poyi o jaɓata kadi si wona kala konko laaɓi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah laɓɓinan e ndewe men ɗen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd musibe julbe teddirbe l'islam bawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala lawol didabol enen do fo ko bani adama tagabe ko wiete ko e tobbere mani ko la budda min al maut ko be maye nyande andi tuda jakka yo nyande go mi acce o weli foti fo mi maya ne nyande gad iman ma on o beydo to seeda le la sallallahu alaihi wasallam maaki wo berde den de kornay wo ko honno non itirta kori on wo ko akthiru min zikri hazimil lazzat ko yon hebbin jawntagol ko wiete mayde ko muncata tuyoji weliji bonna programme ji fop jibita tajande wotere pet hara tokkotako si yeyi ha prononcer ma kari mayi watake inne don kari mayari hari o mayari warti lanni kono musibbe julbe teddube bandu burndu teddude no ko bandu nelaado sallallahu alaihi wasallam ndu heji e der leydi neddo burdo teddude on ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wallahi be heji e der leydi sahababe no yidunobe hattirde e giggol kono ba yeyi ha minama inne gad mat muhammadu mayi wallahi tay hay hunde ala ko wade sinabe jettube be ombabe ka der leydi be ira et la vie continue hande gadi ko mimma an ma kanko ma pinta do fi goddo mayi la dum bonnata programme jamaaw ko an andi ko honno ha woni heblan fi no tawoyta to ko waddana do ko hay hewtoya to lanni si tay goddo yehi juulugol fure e juulirde wono be moko baabe o moko tay ko wujjo hala dum do hino hulbini yo Allah okke battane mojo ilamu ya ibadallah anna mani zakati yawm alqiyamati fi an-nar musibe julbe teddube wo annen kala sadido ittugol zakka hara o hebi jawdi ittantendi zakka o salike few yawm alqiyamati ka der yite woni ko wonoyta rawat tabrani bi sanadin hasanin an anas ibn malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار كلام الله أكوري جودي تيموندي هاندي إتنادي زكاة فوتيكو ناي فوتيكو بي فوتيكو بالي فوتيكو جلودي ماكو جودي سالي إتو دي زكاة يوم القيامة كاندير يتي ونويتا جونون فيولدو نيسابون بليزو ما ينكو تلين 4165 ما 4200 sa hebi din non a gollitiri di hitande ma hidi wali hitande ay tanay di zakka hara nayen jento ko wola be wola wonda ma jawdi sida mari ndi wala ne gollitiri ay tantani zakka si goddo jetti do jawdi o mari ndi wala ne gollitiri ko bayo mari wondi go sina do alaka ndi walo hande kadi ko dun si inna jawdi al yatima yo njulore ko fi wata zakka on lannudi ka jawdi al yatima dadari don ittanede zakka ko jawdi ma e jawdi an dadata jonnon Allah no yinuma e der 1000 euro be o landaki ma boyi 25 euro 1000 euro be 25 euro 1000 euro be 25 euro ko lutti kon ko anje sida fala itu sadaka sida fala accudon haaju Allah alato kono zakkaji din ko farilla o wadu gebal miskin be ben tampube be wasu ben e der jawdi ndi o jonnuma din don na anje kono ya ittu 25 euro goto pet jonnato dulle kadi ko sayi on 4000 e quelque don wali ke hitande ma golliri di hitande si tay hebi do 50000 hande do innede joni 10 jours di lanni haaju Allah laydin zakka ho wakidi kono stay awawi margol di tawtindiri don ara inna ya itu montan on ko duudi wo ko duudi a jetta montan on divisa mo par 40 kala ko yalti don ko non zakka ho ittata jonna miskin be Allah be kambe kadi be nyama kun don sadaka e zakka hino serti zakka on ko farilla sadaka on ko say hida dun non kay wattan hakkil mo musibbe julbe teddube inna ka non kay ko be sumaye tum ko tuma jawdi ndi timmiti hitande o ko ya ittandi on dat don nayino ko hay sumaye hida adintina ittugol zakka kono hanaka nenninte sirwana har ko sabu ganto nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki hadith ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm alqiyamah suffiyat lahu safaihum min nar fa uhmiya alaiha fi nari jahannam wo ala hayye goto hebudo gange ma kalisi ma jawdi o sali ittande ni zakka sina ko dum don jettoyte wattoye feeruje yite jahannama ko dum o pasiroyte yawmal qiyama fayukwa biha janbuhu wa jabinu wa dhahru kullama baridat uidat lahu li yawmin kana miqdaruhu 50000 sana si fejettama feeruje yite den jawdi ma din transformama wattama feeruje yite jahannama o pasire dum do yeso makko ngo e babbe makko den fo inna ko dum do salino da ittande nyallal gotal non ko Allah no fota wa duubi wulure adnaga si yeyi ha feeruje den butti o idat de yahede wulni to yekadi ka der yite jahannama ko ni on tigi pasirte dum do hatta yuqda bainal ibad
hatuma gayna ñaawede hakkunde jiyaɓe ɗum ɗo kon taka e lette ɗen taw ɗum ɗo hino ka dargal taw si tawi noon ñaawama hakkunde jiyaɓen fa yara sabilahu imma ila aljanna wa imma ila nnar on say noon darete ere ko yiite o yahata kako aljanna musidɓe julɓe tedduɓe sabu hara jawdi ndi yanganiɗa ɗo finuɗa fewdo hiver wuli ɓuuɓi a finay dawa heɓa ndin Allah landakima boyi dare 1000 euro no ɗuɗiri ina 25 euro yaltini ɗon jonna miskinɓe ɓen kono ɗum seytane sakkotoma ina ɗiɗo fof sabi ɗo joni wa sammira divisi ɗum 40 ko jonnoyta ɗon ko hara ɗi ɗuɗamma yi'a wonɗi e yaltude ɗi ronkayi wonɗe yiide luttude ɗin tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsiku en jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi waɗandi barki marɓe ɓen fopp yo Allah on ɓeydanɓe kala mo jogaki kadi yo Allah on okkormo yo Allah on wurtu ɓerɗe meɗen ɗen suusen ittugol zakka yo Allah wurtu ɓerɗe men ɗen suusen ittugol sadaka tori ki Allah okku en imanu jogiiɗo doole ko ittirte sadaka yo Allah arsiku en ɗo e ndu lewru ɗo mayude hara en naadiɗo 50.000 euro ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe ittande nde juulirde mapunde nden yo Allah ittanɓe mapunde kamɓe kadi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala dariɓe ɓen hino dogude bimbi e kikiɗe fino ɗo wurira yo Allah lontoɓe haajuji maɓɓe keneji e gundoji mi toriki Allah dennagal mawɓe men fatiɓe ɓen fof ko Allah mari yurmede yo Allah yaafoɓe toriki Allah dennagal nawnuɓe ɓen fop ko Allah mari cellal yo Allah on sellimɓe marɓe andeji ɗin fop ka ɓiɓɓe e ka ɓeygureji ala wawɗo ittude si wona Allah yo Allah on ittanɓe mi toriki Allah mo be ko mapori kon fop harano moƴƴani mo adna e lakara yo Allah huntu haaju makko ɓe sukaɓe men wonɓe e hoore laawi faalaɓe lumbude yo Allah on lumbinɓe waɗa kadi barki e lumbande maɓɓe nen kadi renaɓe eynaɓe hiwaɓe dandaɓe kadi ya rabbal alamin no moɓorɗen ɗo ni yo Allah moɓinore ɗi ka aljanna makko wondude e yaafede mi toriki Allah yo Allah waɗu en horuɓe wata waɗu en ñallirɓe kala moƴƴere ko ɗaɓɓa e nder lewru suumaye yo Allah waɗu geɓal meɗen kala kambaji ko woni e nder lewru suumaye yo Allah dandu en danna ɓe gureji men danda dendagal julɓe ya rabbal alamin اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم لا تفرج هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين